Inaldaw-aldaw, apo man panaw kadtoy balay, pasaray parbangon kan asumang bay. Arig kutong ang agpatpat nagngaururay, sanu sumampet kalabsan napay. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aklunek mo'y sagasa, amok na bayag na kun ngay suksukat. Alawen bakit di kan aglibak, na umakan ti basit at rak, maalampay ket din ti agpagaas. Mapan kan jay 7 inches, taag tula kakadragsat, kukwayon ti agpat-patnag, isut kaya't mo mapasamat. Mapan kan jay 7 inches,